Kublai shubuni phi barok ki parlok ki bijupe yakini ke channel na kapor shakapor. Hagani ka video ngidan banwan ra IP yakini ki kam ki balaj hapo jong ka DSC East Khasi District Shillong. Tekani ke deka advertisement ki ba lapan mi hakalai phoi trek banai match arajar ar pandrew. Teki balak dap ban apply yakini ke post phim don kam ban apply show kelas date lane kum kejing pen mau na kebenta gitu ki candidate ki bompat apply. Kibala ada ban apply phim dan kam ban apply show kelas date kedai shitrik benai me arhajar ar pendrew kibala ban apply kidai tangki candidate kibadai na po jong ka East Khasi Hill District Meghalaya kiwe ki district phinamla ban apply ya kini ki post bat ki kerteng jong ki post kedai assistant enforcement inspector enforcement checker mandal record keeper copies manual assistant Teka kerdan pule kan sedang nadu ka kelas dan pas klaim dedon kono ke experience teka ne gede gelat bat ka kabu na kebenta ke jong pi ki candidate na po jong ke East Khasi Hill itu ki bompat apply lani ki bompat yo ya kene ka advertisement pila ban apply no kloi kelas date gede shitrik benai me arhajar ar pendrew tekine ki post gede ki kam sorkar Ka DSC East Khasi Hill District Shillong ka khwat online application na kabenta ki citizens of India ki badai ki permanent resident of East Khasi Hill District Meghalaya teka last date ban apply kedai shitrik benai me arhajar ar pendrew bat ban le ya ke payment hapo jong ki bank kan kod haduk kan trik benai me arhajar ar pendrew kerteng jong ko post kedai assistant enforcement inspector Artlegi post kedai nak bentaki khasi jinti abad garo salary kedai level 5 kerdan pule tang kelas 12 pass aba ar kedai enforcement checker south legi post kawai UR khasi jinti abad garo light legi post salary kedai level 4 kerdan pule kedai tang kelas 10 pass kabalai kedai mandal light legi post bat kene kedai nak bentaki khasi jinti abad garo pay level kedai hak level 3 salary kedai hak level 3 kerdan pule kedai kelas 10 pass kabasau kedai record keeper kawai ke post kedai nak bentak UR salary kedai level 3 kerdan pule kedai kelas 10 pass kaba san kedai copies south lagi post kawai nak bentak UR line nak bentaki khasi jinti abad garo salary kedai level 2 kerdan pule kedai kelas 10 pass Kabandru kedai manual assistant light lagi post kawai nak bentaki UR ar nak bentaki khasi jinti abad garo salary kedai level 2 kerdan pule kedai tang kelas 10 pass ke age limit kedai kat prah du lai pu ar snam bat san snam kedai ke relaxation nak bentaki SC bat ST candidate kabumut ba kat prah du lai pu new snam Ka payment kalong shispa tengka nak bentaki general sanpau nak bentaki SC but ST candidate ka mode of payment kan long debit com ATM cards net banking e-challenge tiki don roh neki instruction nak benta kene ka online application tingin sabu ya ka advertisement dan ka link ka bapian apply po jong ka description jong kene ka video teka rukam ban apply ka apply online apo jong kenika link eastkhasihil.gov.in kepada link jong kenika district East Khasi Hill District Shillong tela dapidan kino kijing pila ban komen apo comment section jong kenika video kublai shubon